election for Mynsngad District Council election. I, returning officer for the Jingjop District Council election, Constituency number 10, Mynsngad Khanduli, in the state of Meghalaya, hereby certify that on the 24th day of February 2025, declared Phein Shwa Nanglein of Mynsngad Khanduli to have been duly elected from the said constituency to be a member of the Jingjop Autonomous District Council, and that in token thereof I granted him this certificate of election. Dasar sebelum mulai dari semua yang sudah dilaksanakan untuk negara Khubor kami kamtang dari Khubor negara besar yang mulai mencontoh menjual sendiri Constituency. Kapjula terpar Khubor Khubor ini menguatnya untuk dapat bersama dengan kamtang untuk bersama. Dari yo kita kerana ini Khubor lagi kemudian kita perlu ekonomi macam tu. Terus kita mampu tinggi nanti jepang.